Kublai Shibon Yupi Baro Dia Subhai Fi Shikanika Channel Kumno Pi Yashat Yaklan Ne Kumno Nakremaskan Bapi Yashat Yaklan Hima Te Perlok Menca Ngarang Syuan Na Temsi Na Nong Shillong Na Markasan Nong Kasan Hakin siya ngala tui ban le video na do ba me na nong stein tang ba ngas ngokrki tengah kelam yo le video show mo perla mas ngawi tentang ayo ban tan video kumne kendiat ban yo le video kendiat ban itu ipi bang adang wan po nong silong nan po kensi nong silong markasarang tay nong kasen hakin siya perla mentakasni kedai kasni jingduai tang ba namar ba imat slap mene Mr. Terai te kamduna breo te ataku banganam pli hero takasni wala da kali kasni hero but sakawe galong ba don way u banga ide la long kum uba la long kum uba thai la long kum para la long kum bayeng ter wanang ta na po boy rembong style Wan Simbat sini siapa? Ayo mah. Wan Simbat, Wan kali itu. Oh, jejar nalor barang bat lagi. Wan Simbat, yang terbiang Wan Simbat itu baik deh. Nakaliang jung uruk kuat bentuk dengan nakaliang jung uruk kuat bentuk. Kadau kalong bangas nuie urus nuie bah amdai mau mai to nakam ta nakadaw ba yo dua i nang tayo dua ta bai mo suabi nya bakan bahakan kentang le sumar lain di sau studio ya jinglong tu ka bai le jong priuru mo ban rekam ka bai hab kam priuru mo ta ter mo ke kumpang along ipi perlok awan bangas ini dengan layadap tentang lawan file apa yang dika ngap tengah gini pun mah gini jaga ke cuma kai gitu dengan terkait takutai anak boy jaga bakal terkait oh perlok dah ayo play ba lawan file dan nak semua jong play ada nak semua jong play ngi itu Kaba kemen bahaya ngamat takasni kalong bangawan ni bendu ita ibat baik mo na yo ban benar ban ya tho ibu kerteng ke jong kisu ya kita tiba di baik mo galat ke balong angta kalong kumne Suabe insim tak nak kabai, ia duai penkentang, badi opre badi kabai, tengah duai kan, badi kabai sim, duai badi ta iba di mo, dia drive pau kat dekat ni yang hai, nang ta, jadi baiklah perang dah detik pada ingwa ban khat haying ban duai, kata kali ke bangasuk, kemen kalong ba, iong lano ngan khat nang tipsu, sim number 4, iong berjangkam sim 4. Saya senang orang berkata kemen yang ba jumlah taksi jumlah dong silong lek maksa juga pada senang pesan tentang asli bu balik tang nak tahu bersih dari kalau long jikir ku yo berbiru jikir ku bekerja bersih bah kita yo dua yo dua tak ter sibon ke dengan syukuran lengkot pelak nomor ingat don hajrong juga dekat seperti itu nama bang ampon ya ustaz mobile nam tengah syubat akhir kan ya ki ingat ya kijai nama bang kita training ini mah luar biasa aku abang orang ini ni kan ni ke video te kalong kang kat ni Aku akan berpikir juga bang kemen boh bang ayo fly yo susur nah kada betul baik kita iba boh
dong mình gitu mình i pada tem subjek semua i deh apa i kebon mi extra pi kecil i nambar ba kecil i jong try kalong ya bara God is good dari pai ba kana ong re pai ba mo nga ong pai lang pai ba ra ni so bang ra đó ni ka por ba long ro ba so bang ro de to kulishibon papi pai je kena video nada iba Yaiban Rider of Christ by Yaiban Rider of Christ 7 ha de dang yai subscribe lam pai lam video aman lagi juga nang tas kan mau lam jing dua nam ta jonga ngaruhi na banta jongki ba mau lam jing dua nam ta jonga ngaruh nam ta jongki mau le cintuai perlam dalam cintuai jadi ya snow kali ada kamp cintuai jadi bah boleh running abang ada cintuai preo abang ada jalan mau perlam bakal lagi mandi abang suruh bakal anor wala na kalong kubalong magtaro mo kam ay mo play this one play kurkoy ni dangat kon ama ngangit kam ba virus niyo pansin lang ba video bang apply kata bang ayo ban la mo ba pa ko teng itu musuh bro tamar lagi ni sini ha ban ong bật mì bật bò của cần tình sụp để anh em lên yang ini situ yang kalau bye bye